Kani kadega bate CTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balwan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya Fire Brigade Shnong. Kadba ki bor penya district jong ka East Castles district. Kita persang ban pesutho ikipai ba ki bepersa ban thang ya kamet jong Dr. John Sailo Ryntathiang hapo Mawryngkneng. Kumjo ka jing dik mensem jong ibahieng. Namar hadu mata kame ka khatwai steng jong ka khatsang terek muta benai yayong araja arpho. Ampat semlayo ya ka Jaka thang ni ka Jaka tep yo Dr. Sailo. Henry hakum kani kapor ka wei ni ki Shnong jong kani karilom kasi jaintia. Kalawan cakmat da ka jing jinsur mensem. Ban terwa ban a Jaka thang ni tep yo Dr. Sailo. Kani karai kadai ke jong kador bar Shnong Mawryngkneng ke baha bapo East Castles district ke bah hadian bakila song jalang kerke hakani ke jukasngi da kawai kasor kador bar kalasem ya karai baka Kloi ban pediang ban tep dan buram ya kamet jong Dr. Sailo hak Shnong Mawryngkneng. Kador bar Shnong Mawryngkneng kala terwaru ikane lengbau video jong ka Mawryngkneng CNRD block uba roni walang uban persngawi ikane ke jing terwa jong ka syakibor bahalor jong ka sarkar jela. Namar halor ni syakan tak nak jong Dr. Sailo ban yo kini ka Jaka thang ka tep lagi Jaka banta beri pok ka beri ni prap te nakalian hi ka rebos nomor nai brokoi sama hadi ni ki ba tengok senyang tu babun ki banta pok ki masalah buat babun ni nok sino sini yo yo ji senyang nan ta ka bisnes stop ra tu habri kini ki ko ji ka ka til da kumun kan dia pok masalah pelong ke ba nakalian senyang hi sosi ba ni tak ka ki bakra ma te ni hi musno habri ni banta hi long Kloi ai ni kita nan ta thang da ban tel kum ka dak ki smola ni ba ki songu e to senyang nan ta kari oja kun ti haki banta ko mo pero kar kata khade gwa ni piang tu da Shnong ni ngo ban ong bat kum pinong yalam nga kum na yalam mo ngo ba asi ra dang thang le ma bang tanam ta ni do bari pai ban Shnong ban ta yang mo mo la ba yang ha ga de na de ni ku sacrifice ban im menyerap entah kibrio pok masalah habok sit di blokoi saya jangan ni cincin abor kau ini sekarang ni dia mesti mentai si untuk masalah kemudian nak kalian macam ay ong bangin semua lawan pen ni cinta long kat long dia bocen habon pediang hi bodi dulu je itulah kemudian habon pediang ay cerita itu discussion nang bagi prepare menai kata ni lawan kisah ka bot ni ruas nang mengidang discussion ong cakap cuy ke balang lawan ong kata ni cakap nang si dan cakap dengan ay bentuk nak bantang ni terus lembah nang si family members ni nangkong appeal video ba la umyo cakap long ba ang dan cakap ni em long na kaliang jong ka Shnong da terwa yang na kung video long ba ki long ki Kloi dan pediang mantep ya kamet jong Dr. Shnong ne po jingtap jong ka Shnong na kaliang jong apa nan communicate sa bahalor ba simya ka rai pat halor jong kata ba si nung iba Kloi na kanyang juga dapat Shnong Mawryngkneng ay Jaka nagmatap kata kalog jingtap Shnong Kamu nak kalian jadi pila communicate bagi ngampat yo mangan communicate nambah kitang syukwal mungtan sipang okay ti nang mangan penduduk ki bahalor man pentep pat ni i Kloi na kanyang juga dapat Shnong Mawryngkneng ban pediang ban ontep ya Dr. Shnong no po kalog jingtap Shnong jong ka Shnong Mawryngkneng.